Musesya nenda kukethia ingi na ndio tungiamubya nundu wa kuendea kwithiwa na itu nthini wa kilungu kicha uiti muthenyani wa umunthe. Kilungu ni kila chathela twitwanenea iulu wa infertility kwa ngalikoni ya aume na indi yutuenda ucio kithia na ngalikoni ila ingi ya na ndienda daktari atuelese ni chocho thothe ya muno kwithiwa mundu mukata kwata mwana mathina alama kwata mundu muka mathina ma mundu muka ule kwata mwana methame maingi ejo kitumi andu ala kwata mwana akaingi na methwa na thina kote mundu ume na peitumi ningi kitumi chambe ni kila common muno na kipo kwa wingi muno ni itumita kwa kisungu tubal blockage kana ila makamba meta mekiva na mundu muka ikabingana ni wisa kwithia ovary sithwa sikute na izo tumor cia matumbi na matumbi azu maisla through the tube fallopian tube kana makoka in the uterus pala mwana form yawa kana wa mwana kwa matuko maingo the tubes themselves kuma ovary ni isiapingania ni blocked ko itumbo na ona release from the ovary itona kuka na mbio ya mundume itona kuma from kuma the uterus ikoka in the ovary because that distance ni blocked ko mundu mwana twata atona kusia ko mundu muka kin chambe klatika ni endo mundu muka de dachaite tamba usija kana tube chake ni blocked na tethia ni open ni jende utambe yako kusisa mundu alange na tube cia mundu ko imblock yawa niki imblock yawa ni germs kana infections ni zipiang kaingi muno malewa ni nebu kada ebu ya baande saa onde mundu kaja ni kola nebu na muno etu I'm talking about niana yolo wa etu between miaka 12 to miaka 22 that 10 years tuza miaka esu di maana muno kwa mundu muka na ninondete akaingi muno kaza nukolwa nebu lakini ndio take seriously na atoingi akaingi malwa nebu that time there is itina maisha nondo chaethia lumita pelvic inflammatory disease kana kwithwa wina disease pa yandi na kaingi methwa na that problem na that problem ni more common almost more than 50% ya tokana marasia methwa na tubal blockage now tube they blocked ni we can operate ni to operate ni to no mondokana operate we because that tube we soon ni to the patent kana we say that etumbe ya mondokana ita kuma from the ovary ikoka in the uterus kana beo ya mundu kuma from the uterus ikoka in the ovary through the tube na nocho kutumi akainge witsa kuthia mundu wewa akwile ebu mwikibani itawa ectopic pregnancy nundu na kwa nundu ni ina kana etumbe ya mundu produce from the ovary yuka plant in the uterus na matuko maingi we ethape blockage na blockage ni the partial kaza etumbe itona beta lakini mbeo ya mundu no epite we say that etumbe ya fertilize wa in the wa tube kana tube of pregnancy kana tumeta ebu ya mwikibani na ila itumbe ya fertilize wa pa in the uterus in the tube wisa kwithia mundu mukoso datona ukwebu akwabu mayumwe na ipalika na is the ruptured ectopic pregnancy there na ya manzi isu the one of the ways yakona kana mundu mukoso ena tubal blockage ejo kitimi muno kwa spiralian ilanene muno pa kwito masako wote na kitui kila muthenya no asembe to poka mundu muka wina ectopic pregnancy is so common kuizeda mundu mukozo akwile ebu mwekivani and it's so common na jokutimi in most cases stand depends ya mundu muka embwa when that problem is good no so western gonna say that no amana into utona quick and gonna say that no na ectopic pregnancy na pia kaingi muno wizea mena double ectopic pregnancy ni wakwebu ngalekwe na yetha kwira mwikibani na mwikiboyo ingi aikwenge na thamina cooperative you cannot conceive again nondo say there imikibazo ntende umwa na wala kuma there is nothing you can do kukila kitu make common muno kana kwa wangi muno ni tubal blockage pio ingi ila ya the tubal blockage ne da mundu muka ndio produce hormones kana hormones actin cell na muno ila mundu muka implementa hormonal imbalance because there
periods cia mundu kwajera kuka after every 28 days 28 days kila mai regular periods after 28 days ni choka pia kaingi muzaithia maithwa na periods ato utena periods tutona kwa mwana na izu ithwa thina ya hormones na icho kitumi wina thina wa periods kana thina wa hormones tamba kunenga dawa kana i hormones ko kanomo na icho kitumi ela mundu mukate thia tubes yake thia normal kila kingitia ndani hormones yake siliata na periods yake silianda na pia ngaingi uzaithia periods yake sioka every week kana every 14 days ndutono sia ndutono conceive na icho kitumi andu ingela method thina wa infertility kila tema na tenda mana kana periods yake ni normal. Either normal now becomes easy. If it's not normal, now it will need to kunenga ndawa. It can be also your periods because isu ni so sio asina tena muno. Kitumila kingi mon ando ingi matata ugwamana ni edwa operate ya kusi produce ya itumbe kana operate ya kusi produce itumbe ato na isu ni another complications. Lakini edwa no receive ya mwekela ndakama mwekela kila mwai na edwa ovaries you produce ni teato kama exactly what should be done. Na hicho kitimi ila tamina utamina kuthima tamana mundu kathina wake wiva na mundu methina wake wiva ni better pay another option now. Na option of course we don't it our in vitro fertilization because ya nondo itumbe ya mundu muka na mundu metona kwa mana ndini wa mundu muka tukosa itumbe ya mundu muka itumbe ya mundu ume na pula ni sianza na tiki and then wa mundu muka itwa in vitro fertilization and that's it done muno edwa wina blockage because there wina blockage the tubes kana mundu ume matumbe make tima sio ni tukwanza masumbe ma mundu ume wala no produce makasi wala maseo na ya mundu muka ikaumwa na sipula ni wanza na mundu muka yikwa ndini na ndino aikwebu. Yes, that's be done now here in Kenya. Na joke me and wengi mata kwa mwana we have got so many options. Do you tundu matene because there you can try not to try to tandawa to operation and in vitro fertilization IVF ila ni kwa nandola me kwenda isu it can also be done na twingi muno maoptia for isu nundu amino manda mundu para no itumbe ya mundu ume itonda kupulana na mundu muka naturally no lazima we artificial and that's normally done in Kenya. Tubona ndienda ngukulie ni withia pe mundu muka umbikite wa wake utakuwa mwana nikithiawa yes common muno ijoke to me nina chakana tamba usia ende mamutha ma mundu mukama kwa mane maile tukasiza the cervix pia na mendo ana tight cervix pia ndo mate na uterus kana kwa uterus ya kunile kumbete itawa inverted uterus kwa ni kumbete ando ngema kwa na uterus ile mundu kwa na uterus yemwe kwa angema na uterus ile na ndo kwa ona e ovary sibo kana the tubes sibo there's person ninga muno lakini they are very rare kukwata mundu wina malformation sia is very rare this kana na no in fact I just read them in books kila common ni tubal blockage hormonal imbalance those are the commonest na tuyasia for example tuase niwethia mundu mukosuwa wake wikua mwana niwethia matumbi make my function nesa na ni moso make kwa twamita tubal in vitro fertilization isu artificial fertilization okay there you namu matumbi asu imekiwa kwa mundu mukongia kamukia mwana ni watu wanyaga yes of course it has happened several times there mundu mukara no kwebu kana ena problem wingi that's how itumbe ya mundu ume na also itumbe ya mundu muka na maibulanwa na mayeki wandeni wa mundu mukongi andwa ingela meka uni muno inya wa mwana kana sister inya wa mundu muka kana sister wa mundu muka yes no. So ni kwa sakana itumbi yikiwa kwa mundu mutaile ni ondo muno nundu wa genetic genetic nundu wa kindini no lasi with mundu mutiani chondo because there's a bit of similarity tusio kibaya eti no twambiye nijo gituma kieta infections muno kwaka
infections kwa kasi that's very common na akaingi methwa pa infection mitembele na infection kwa kasi that's ningi nundu wa inde imutana mukaze zilia nundu in most cases weza kwithia bacteria kuma imutana ya mundu muka kwambata mbioni is very easy kana kwambata in the bladder is very easy is to meet a UTI na kaingi methwa na UTI na UTI ni urinary tract infection. Kwa hiyo zile mapinda maingi akanimethwa na ukatha germs ni siambata which is quite common. Na siambata ikadi in the bladder kana ikadi into kidney. Ijo kitumi akaingi umundi mena renal failure me kwa dialysis niki nundu mambiye kwithwa na that infection ambata ona kwa mundu is the same lakini akamambia tene nundu aumela methwa na UTI ni aumela methwa na thina late nundu wa prostate thoda neneba wazethia maithi kuma mumo ne meotiala na mayambia kwithwa that infection kini kwa mundu muka that can start any kundu kwambia tena ngange mundu munota mundu muka muito nundu ilon kuma ngizia au mamo makemeko la monde pe mono kutiela in the bladder na atiela mamo in the bladder we takwithia mamo mambia kwithwa mena tapu watuma germs siambio mea that's how it is kui igule na kulitwe chuma kithelu mundu mukona unakuletea muito akakulia niki ukwalwa nibu muito patipendea mundu muka ale wanebu muno muito nundu wa uterus itwa nene na saingi itwa ni ku contract pe mabu mithembeli in fact mithembara kwa mundu muka pe bija uterus bene pe bija kabo na pe bija methi those are different na hicho kitumi kwa mundu mwala ila tata nene yulu wa thina webu ta anisie na lazima mundu mwama nundu nikuthwa nakabo nundu leu wikuthea nundu mukana mundu mwane de muito nikuthwa ndala nebu nundu methi ni mebiniye ni uterus nikuthwa uyala nebu nundu uterus ina thina kana uterus ina infection kana ukitha uyala nebu nundu wina UTI na hicho kitumi ila mundu mukwa wacha nukola nebu no zioka mana yala thiba paulo pa katikati kana paanthi kana matuku maingi paute pe buja pa katikati na pe ilaja paute kun is very important hicho kitumi ilo koleza daktari no zimane wala nebuba paulo pa katikati kana pa yanthi kana paute then ni wa differentiate nundu indi na minia koleza la ingine kana kola nebu kwithwa very complicated na hicho kitumi ila mundu akwa no kola nebu ibuni thitasi ndinge muno na hicho kitumi mundu ila kola nebu koleza abathukanie yali laba na yali ndi na yali ata na no kwitowa na no kutabika na ibuni obunania all those na nundu masani ona mathi nenda makulu asuma ivute songi kilunguni kila kingi chukite chumani chukite na ili neto ya muthia kwa musesia no la witha ndendo kubikia tonyo ubikiata kwa masiro na Dr. Geoffrey Mutuma na numero from Zambezi Hospital to South Sea in Maimaio Road na wendo kwatia namba yakwa ni 0722 801 299 0 monza ile na noti mwe ile kenda isu ni la ya Safaricom ni la ya Airtel ni 0734 801 299 noti monza itatu ina na noti imwe ile kenda asante ni mubea muno ndakitali nundu wakwithwa na itu kilunguni ki na ndi mubea mwanya musesia nundu wa kwendania na itu nthini wa kilungu kicha uiti muthenyani wa umuthi tukakumana ingi chumani chukite twende na unenania yulu wa mawawa la methwa mayusumbua we musesia wa Mutongo TV nyene twa Faith Mackenzie wa Mutunga ni kwendea kiyo tailu tiwanesa